Добре. Тази вечер сме с моя приятел Омер. Мераба. Merhaba. Мераба Емер. Hoş geldin. Понеже моя немски и неговия не са на едно ниво и не се разбираме много и тук Тамер ще ни превежда турски. Така. Окей. Така. Здравей, Омер. Merhaba. Мераба. Hoş geldin Ömer. Welcome. Разкажи ни малко за себе си, откъде си, от колко време си в Германия, с какво се занимаваш? Bize birazcık kendini anlat. Ne zamandan beri Almanya'dasın? Nasıl geldin? Niye geldin? Yani Ich bin Rösermeister. Ich В Türkisch, kein Problem. Ich komme aus Deutschland 13 Jahre kom. Türkçe 13 Türkçe. години си. 13 sene önce Almanya'ya geldim. От 13 години съм в Германия. Nochmal? Ja, 13 sene önce geldim Almanya'ya. Kuaförüm, mesleğim. Diplomalarım da var. Аз съм фризьор от 13 години и имам и диплома за фризьор. Тоест професионално се занимавам с фризьорство. Добре, а преди това какво си работил, ако не е тайна? Daha önceden ne gibi çalıştın? Daha önce nerede çalıştım? Nerede ve ne gibi? Yani bir iş yaptın mı daha önceden? Daha önce de aynı okul okudum. Kuaförlük, verip şuleye gittim meslek okuluna. Bayan saçı kesiyorum. Usturayla, bıçakla, ateşle. Her türlü kesim var yani. Преди това не съм работил, само съм учил, нали, в училище или не знам как го каза точно, като курс за фризьори, нали. Да. Умее да постригва дамско, мъжко, Ateşle, makasla, всичко, да. makasla, makineyle. Hep türlü kesim yapabilirim bay bay. Окей. Всякакъв вид фризура. Gelin başı da yapabilirim. Але фризура, Макс. Ama herin oksayt, gelin başı da yapabilirim. И булчински И фризурски. булчински. Браво. Добре. И какви видове клиенти имаш тук? Какви клиенти? Nasıl müşterilerim var yani? Almanlar mı daha çok, Türkler mi daha çok, Japonlar mı daha çok? Бедни, Her, богати. her ülkede var. Her ülkede var. От всяка държава имам по принцип клиенти. Да. Zenginler mi daha çok geliyor, fukaralar mı? Zenginler çok geliyor. Daha önce ünlüler. Повече вика идват богати хора и известни. Ünlü film, Hollywood film oyuncuları, ondan sonra Hollywood sanatçılardan saç звезди kesim. идват при мен. Çok güzel. Filmciler. Окей. Çok para. Але си Норлунг. И para kazanıyor mu? Duruma göre de değişiyor. Според зависи. Duruma göre değişiyor. Добре. Yani. Кажи, моля те, каква мечта имаш ти за Германия? Какво искаш да направиш в Германия? Almanya'da neyi başarmak istiyorsun? Almanya'da büyük bir şirketim olmasını istiyorum. Ve kendime ait zevklendik yani işçilerim olsun, evlenip yuvam olsun. Bunu istiyorum yani. Искам да си създам собствена фирма в Германия. Искам да си създам също семейство и така да си продължа живота в Германия. Тоест, напълно нормални неща, не искаш някакви Да. невъзможни работи. Das ist ganz möglich, ne? Yani anormal bir şey istemiyorsun. Yok. Herkesin istediği gibi normal Herkes şekilde istediği yaşamak gibi. Ya. istiyorsun. Окей. Evet. Добре, пожелавам ти да изпълниш всички твои Да, мечти башалар, и sana. да Vielen Dank. сме да сме много години Ja. още приятели. Dankeschön Bulgarya TV. Ja. Arkadaş kalmamızı Dankeschön. diliyorum. Dankeschön. Окей. Ай, чао. Teşekkür ederiz.